Kala fala ia te ohana he te tūlu to walatala te tupu ke lata ia mo e whewhinei. Whakamua tahalaka anga fōu ne kua tau siusia i e whahinga hua malolo sino kua National Health Assessment Report Niue. Manako ke whakamōri e tau kumikumianga mo e hoko taki ke whakaholo atu ki mua e tau liwekianga mai tau momui malolo sino he tau tangata Niue. Pihia mo e tau koloa malolo sino ne kua fuaki mai he matakau UNICEF ke lata ia mo e whahinga hua malolo sino. Koe ahatuloa te whaheta puka moale au loa ai e whahinga hua malolo sino, tau hukui he whakatuwhono mo lau tōlu ne lang matai ke tau kumikumianga. Mo e hokotaki mo he whahinga hua malolo sino Niue koe Health Facility Readiness and Services Availability Assessment Report Niue. Mai kei fōki ke whakamunui na whalu e tau koloa malolo sino, ko Jane mai whalu e tau koloa ni fōki whakalafa mai he matakau UNICEF. Lang matai atu fōki ke he tau matanga hua National Immunisation Program. Pehe mai alau tūre tau tikitaki ngā hua he whainga hua malolo sino, koe tahana laka anga fōua nei ko tau siusi ai ke whakamaloloa ki mai whakahol ki mua tau ngā hua mai tau momoi malolo sino Niue. Pehe mai uru whakatōno he whainga hua malolo sino ko Minerva Makedi, mahuinga lahi e oko taki nei ke lang matai aki tau ngā hua he whainga hua malolo sino. Mua atu ke hele weki anga ke he tau mamatua whiwhine whanau tama, tau malolo sino he tau whanau muke muke, tau malolo sino ke he tau mga whawata ki tau taha, mua atu ke lau tūlu tau tangatanga ngāo masa ke lea. Whaulu he tau whakamauanga, ne maua mai fōki he oko taki nei ne pehe mai, nā kai whai matu whiwhine ne oki po ke masi ai, kamata mai he tau taha hiwa walung fulma fitu. Nā kai whai muke whoki ne kua oki po ke masi po ka lau tūru tau tama muke mai tau whanau i lalo hifo, hele mai tau kua oki po kua mamase tali mai he tau uawhi ofu mataha. Ne whakakisi mai whoki tau puhala ke whakamaloloa ki tau liwekianga ke tau mamatua whiwhine whanau tama, pia whoki ke tau liwekianga ke tau mamatua whiwhine kausi e whanau. Mahuinga whoki ke he puipuianga ke tau ngāo HIV, STI, me tau ngāo ke NSA, ko se vai ko cancer ke lata mo tau mamatu whiwhine. Poto ia e whoki tau ngahua ko lata ke tau usi ke whakaholoa ki mua e tau liwekianga me tau mga whaoa, family planning, whalu tau ngāo ke hekehe, mua atu ke lau tūru, ne mua e ngāo masa ke lea ko tau disability. Ono te whoki ki mua ke whakatumau ke whakamalolo ke ngā hua o loa mo lau tūru, ne whoki lang matai mai whafo Niue, ke lata mai tau malolo sino he tau tangata o si Niue. Whakamōria he tau nei e tau kumikumianga mo e hoko taki nei, mo lau tūru mai he matakau UNFPA, mai whalu e tau matakau kwa lang matai ke tau ngā hua he whainga hua malolo sino Niue. Whakamōlia e whakawhituianga he whakatuwhono Niue mo e matakau United Nations. Whoake e whoki e tau tuhi whakamōri ngā hua mai he tau hukui e taki he matakau nei ke he pale mia Niue ko lilifu ko Honourable Dalton Tangilangi. Se hanei e tau walatala ia. Toko ua te hukui mai he matakau United Nations ne ko whoaki po ke tuku ato laua tau tuhi whakamōri ngā hua ke a ia e pale mia Niue ko lilifu ko Honourable Dalton Tangilangi ke au fua he whahata puka moale. Ko British Pilai ko ia koe uru whakatonu lahi he atu Pasifika mo he hukui mai he matakau UNFPA. Ko Alison Davidin ko ia e hukui fōu ke lata mo he matakau United Nations Women Fiji Multi-Country Officer. Pehe mai la ua koe whenonga nei, koe ka matahanga he tau matutakianga Niue me matakau United Nations. Ke whakamalolo ke he tau ngā hua Niue. Mai ki whoki ke lang matai atu ke he tahalanga he tuhi palana ngā hua Niue koe Country Implementation Plan, tau uawhi uwhumalima ke hoko atu ai ke tau uawhi mo uwhumafitu. Ono atu whoki ke moua e whaelu he tau whakatutalanga hangau ia ke hiki ke anga he matangi, tau ngā hua ke he motu, mo e whaelu tau puhala me tau kumikumianga, ke whakaholo ki mua e tau ngā hua he motu nei ko Niue. Taha e whakakoanga ke he lata ia mai tau puhala ke maua ke tau tupe whoaki langamatai koe Global Environment Fertilities Small Grants Program mai he matakau UNDP ke lata ia mai tau ngahua he tau matakau ke kehe Niue. Hanei e tau walatala ia. Tokolonga tau matakau ke he tau tekitaki ngā hua e whakatuwhono, tau tekitaki maanga mo tau hukui mai he matakau UNDP, ne kua auloa ai ke taha whakakoanga, ke tau puhala kua lata ke tau usi ke moua ke tau tupe langa matai nei, ke au tuloto he whahe tau puka mole, ke sine ke Matawai Resort.
Pehe mai e lau tūlu ne tau se tau whakakoanga nei, koe whakakoanga nei ke mai ke e lau tūlu e tau matakau te kitaha, ke ilo ai tau puhala ke tau se ke maua ki e tau tupe langamatai nei. Koe tau tupe langamatai nei ne whakatoka po ke tau se pauaki ke lata me tau ngahua whakalaulahi ke tau matakau ke he tau maanga, pia whoki mo lau tūlu ne kua whiamanako ke maua whauru he tau langamatai nei. Pehe mai a paulo pela ko ia koe hangai te kita ke matakau UNDP, koe whakakoanga nei he GEF Small Grants Program ke lata moi asi hakeanga he tau ngahua he tau matakau ke ha Niue me whaulu atu motu he Pasifika. Mai ke tau tupelang matai nei ke mau e tau puhala ke puipuia ke tau masamasa ke lea ke tunga hiki angai matangi me whaulu tau le kua whoki. Mai ke whoki ke whakatu mau e tau whakawituianga e tau matakau nei mo tau tangata Niue mo Pasifika katoa. Katoa tūlung whumatūru e tau whakaholoanga nei ne kua whitaha e tau use me whakamōria i Niue ke hua fūre tau ka maale. Mo se ke katoa hiwe se o awhi tā lai tau tupe Amerika ne maua ai. Koe tau whakatokaanga ke lata me tau matakau nei ke mga aho nei, koe white se o awhi tau tā la Amerika, malikisi hake mai he tau mga aho kua maale. Ne hukui he lilifu ki pule ona bo Rwanda sia kia Niue ke he taha whakatutalanga koe policy dialogue on shared decision making and women leadership in the Pacific ke motu nā ko fisi he aho uofu maturu ke hoko tue ke aho uofu mawha ia iulei. Koe iki pule he whainga hua mai tau tangata lilifu iki pule Honourable Rwanda Siakia, ne hukui e ia a Niue ke he taha whakatutalanga, ke tau puhala mo tau mahani, ke whakamaloloa ke takitakianga he tau whiwhine ke whakatufono, mo tau anga whakapolitika ke he motu nā ko fisi, ka matai he aho ua fulmatolu, ke he aho ua fulmawha ia iulai. Mai ki ai foki he lilifu iki pule Rwanda Siakia, ke au loa ke he tau whakatutalanga nei he tau whiwhine, moi mauai e tau manatu mai he tau whiwhine ke lang mataia ki e tau whakatutalanga, kua maa mana ki atu ki ai ke tau nei. Whakatumau ai foki e tau langamataianga ke whakamaloloa ke tau takitakianga ngahua, he tau whiwhine he atu Pasifika. Ne hoko mai ke motu he mga aho nei e tau pulotu Marine Scientisi ke tau se tau kumikumianga mo e whaulu e tau whakakoanga ke tau puhala te ke noro fōu ke lata ia mo e tau manutahi mo e halo tōlua a tau leo ke he moana. Hane e tau walatala ia. Tō whakahoko e tō whakakoanga nei ke he ua e whahitapu, whakaako mo e whakakiskise e tō puhala whakateke nol fōu, ke puipuia ki e tō manutahi ko tō tawhua, tō tūtū, tō ika mo e whalua tō manu kekehe he tahi. Kua whitāni a lau tōlu e tō pulotu nei, he tau se tō kumikumianga ki he tō walatahi ha Niue ki tō mga aho ko mole atu ki tua, mo e maeki ai a lau tōlu ke maua e tō puhala mo e tō talahawanga fōu, ke langmataia ki e tō momoui he tō manutahi, pia foki mo e puipuianga ki e tō walatahi osi ha Niue. Pehe mai e pulotu Marine Acoustics ko Joe Woods, koe tō mga aho mitakia nei ke maua mo i loa e tō whangamanu kekehe mai he moana. Pehe mai foki aia, hai ai whalu a manutahi ke moana tata mai ki Niue, ne nā kai la whai kumikumianga lau tolu ki ai, kai kua mana ke matakau ke whai kumikumianga ki ai ke tau ahui mua. Koe whakaholoanga whakamua nei halau tolu kua whakahoko ke motu nei ko Niue, si a mana ka lau tolu ke moa mai whalu a tau kumikumianga, mo i tau ngahua hanga uia ke whikau nei, ke mai ki ai a lau tolu ke whakakise, mo i whakailoa mai ki a tau tolu, e halau tolu a tau kumikumianga ke tau manutahi ke kehe, he tau walatahi osi ha Niue. Ne whakahoko e a whakatata he maanga la kepa maale loa ke a whaiu mo he whahita puka maale. Tokoloanga lau tūru kua tolo atu ke he aho nei he maanga ha la kepa, longa fōki e tau whāri kua whakafua ai e tau kai, pia fōki mo e olasia e tau fua funua kua whakatata ai. Mitaki mo i afua e aho, tokoloanga kua uhu o atu ke lata mo i aho whakatata he maanga ko la kepa maale loa. Longa mo i kekehe e tau fua funua, tau kai kekehe, pia foki mo i tau whakawhiawhianga kori mai he tau whanau fuata he maanga mo i tau mga whaoa. Pia foki ke tau whiawa sipoti whakamotu, tā sika, olofua niu, mo i lisipona niu. Tau whakamatalanga lilifu i ki pule Honourable Rwanda Siakia, mo i whalu tau lilifu mai he motu ko New Zealand mo Australia kua whakalataha atu ke aho nei. Hanei whalu he tau whakamatalanga mai he lilifu i ki pule Honourable Rwanda Siakia, hukui tau mamatu whiwhine, mo i takitaki maanga hala kepa Trevor Siakia. Kia tūtanga lai whakalafa noa he atua kia tōtolu osi,
Kia manuina mtolo osi, tonga ia ne whakaleo atu hea matola takitaki, toka osi hea matola tau pesi from le mole ki le loa hea honei. Hana ani hea matola tau malolo, koe hongo furu mawao le whare hea honei. Ei tose no mela ia ke lata me hea matola maanga, koe no mela lahi. Kai tonga ia mai longa, whakatū whalu a whare hea matola maanga, hako hea matola tau matkainanga ia ni ko mai ke hohoko mai ke whalata me o maturu nei. Manako foki au ke acknowledge e holonga la kepa I o ka lana ne langmatai lahi e lau tolu tuturi tupeanga ki ta mai ke langmatai e ke tonga hua he tau matufini. Whakalawalahi atu ma tauririfu. Mua atu ki hadotoro a matua paremia. I ke pōre. Pia fōki me ha matoru a i ke pōre nofu maanga. Moe e ke pōre motu. Ke he mga pungi pungi nei. Tauririfu osi ni kuhahai ai ke hadotoro a whare nei. Kona nofu atu ki mua hamtoru. Owe tulou, ke hamtoru a hohoko mai, ke whalataha mo e whiawhia o loa dotoru ke he māme aho. Amuna ki fōki ke whakatoka atu e aho whakataha maanga kola kepa ke he awhiawhi a mga aho ka o se do walatala tutupu nei hatu tūru. Si pena hatu tūru do walatala tutupu ke lata ia moi a whiawhi nei no nofo a me munui ne pōtu liu whelewea to tūru ke māme aho a pungi pongi moi do walatala whakapiri tahania mo ia ko Georgia Waliana. Wasana sene holo nei munui ne pō.